फिट फारो की थोम से कोयला क्वारी की फुरालों बांग्रे फो से कोयला क्वारी आर्टो अमत अपरांग किदा कोयला क्वारी की फुरालों फिट फारो इसी लांग की लूट चौकपेन बांग्रे फो से कोयला क्वारी आर्टो अमत अपरांग किदा पे नीनी प्लेंग तरफिदा इचितांग अबांगार को लोंगपोन पे उमरांगसो पुलिस स्टेशन 10 किलोमीटर थोम केप से काहिलो आसाम मेघालय आहोय मते आसाम क्वालरी आलों आरोनरे पेन फिट फारो की थोम कारनुक कोयला की फुरालों बांग इंग कोरा फोसो से कोयला की फुर का चोंगा तुम कोयला की फुर बम अपोरहुत मेन कोयला की फुरालों कुन्ना पेनोनी फिट फारो इसी कोयला की फुर आंगपोक आलों लांगी लुचोक पेन बांग इंग कोरा फोसो से कोयला की फुर अतुम आंगबोंग पेन बांग क्या बतुम अपरांग चिपा जॉक्सी रेंडोक रेनी पेन होंगना पेटलोंगो बोंता की ओंगदुंगा तुमके कोयला की फुल आर्टोपेन बांग उन इसी अपरांतामा बांग सो अपुथाक आसाम चीफ मिनिस्टर अहुपुम बेन किचितांग अबांगारपुम किरिका खुरुक जियाखान SDRF NTRF आर्मी एयरफोर्स लपेन नवी फोर्स अतुमखान आदिम आक्लोंग आंतोइसी किरिका खुरुक बेन बोंता मिनिप्लेंगो बचितांग किचितांग अबांगारपुम बांसो कोयला की फुल के आरोंडे बसी आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पेन तांगा कोंडक पेन अपनी दिमाहासाउ CM देबोलार गार्लोसा अफिसे अनिंका चेथनाय मते लोंगली आहियान फुल पुनुस गार्लोसा अथान आसाम पुलिस अतुम नेबिन नांगपन बांसो अफि किथितां अबांगारपुम किरिका खुरुक इंटोन ते पिन लांगला पेन निनी नि थोम के प्लेन अफि रिथु पोकसी बियरता लंगपन वेस्ट कार्बी आंगलों ब्यूरो चीफ जोरम कथा रिपोर्ट बियरता लाइव আমার এইটো জায়গায় যেনেকৈ কালিৰ পৰাই ৱেইট আছিলে ৱেইট কৰি ৰিভিউ কৰি আছে তদাৰকি কৰি আছে ঘটনাটো বিৱৰণ আছে আমাৰ প্ৰাইমেৰী কাম হ'ল যে এই মানুহবিলাক নন এসেনশিয়েল ভেহিকল তেনেকৈ ৰেস্কিউ কৰিব বাকী সমষ্টি পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা লোৱাৰ চলি আছে আমি পুলিচ প্ৰশাসন এতিয়া আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকে আহাৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ নগাঁও ৰহা সমষ্টি আমি তাৰে আমাৰ আমতলা পঞ্চায়ত কৰিছে আমাৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ড ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত ধৰক আমি আজি 4-5 বছৰৰ পৰা আমি কাম চাম কৰি আছোঁ আমাৰ সাধাৰণতে লগত কাম দাম কৰিছোঁ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত NDRF হওক বা ভাৰতীয় সৈন্য ইয়াত নামিছে বা উদ্ধাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছে কি ক'ব তেহেঁতে চেষ্টা কৰিলে পাৰিব গতিকে গেৰাণ্টত যিটো আছে এইটো পাৰিব ভিতৰতটো নোৱাৰিব কিয়নো মানে ধৰক 1000 ফিট 800 ফিট চিট গৈছে এইটো পায়াৰ চিপা মানুহ ফাঁচি গ'লে এইটো কেনেকৈ আনিব আৰু সিহঁতে তাতে যাবও নোৱাৰিব এনেকৈ 2 ফুট 2.5 ফুট হাইটত কেনেকৈ সিহঁতে যাব নোৱাৰে আর এই যেটো গ্যারান্টত আছে এইটো তেহেঁতে ওলাব পাৰিব এইটো আমিও কো ওলাব পাৰিব গ্যারান্টত আহা মানুহটোহে ওলাব যেটো পানী স্পিডত আহিছে এইটোহে ওলাব পাৰিব আৰু যিকেইটা মানুহ পানী স্পিডত হেনে পায়ৰ মাজত কোনোবা জাগাত ফাঁচি গৈছে কোনো চিৰণিত কোনো ফাঁচি গৈছে এইকেইটা মানুহ নাহে এইকেইটা মানে পানী শুকালেহে ওলাব পাৰিব কোনোবা মানুহ চিটতো আছে এইটো মানুহটো ওলাব ফটককৈ নোৱাৰে এইটো পানীটো শুকাব লাগিব আৰু এইটো মটৰ যিকিনে পানী টানিছে এইটো নহয় যিটো মটৰ মানে আমাৰ ফৌজি কেম্পত যে আৰ্মি কেম্পত পানী দিয়ে ডাঙৰ মটৰ সাগৰৰ পৰা ওলায় এনেকুৱা মটৰ 8-10টা পেলাক দুজি পানী নহকাই আপ্তাৰ পিছত আমাক ক'ব আমি কি কাম কৰা মানুহ আমাৰ একটা হিচাপ আছে নি কিমান লোকে পানী টানিলে কিমান পাৱাৰে মেচিন দি টানিলে কিমান স্পীডত শুকাব এইটো আমাৰ একটা হিচাপ আছে এইটো এটা জোল আছিলে আগত এইটো কভাৰ কৰিব পাৰিছে नीचे से ऊपर आने का तो इस बार हम वही एफर्ट करके करने जा रहे हैं एक टीम अभी आई है आपके सामने देखिए टीम जारी हमारी और हम प्रयास अपना बिल्कुल जारी रखे हैं कि कोई भी स्कोप हो उसको हम अनटच न करें मतलब हर संभव प्रयास करें ताकि हमारे जो कितना गहरा होगा ये जो मतलब नीचे जो कितना गहरा है कि नीचे अभी हमने जो चेक किया था
तो जो हमारे ऊपर से नीचे तक जो लगातार हमने रोप के माध्यम से और डेप्थ फाइंडर के माध्यम से मोर देन 100 फीट पानी है और टोटल फीट कितना मोर देन 300 फीट जो है वो टोटल डेप्थ है इसका, जो अभी यहाँ के लोकल भी बता रहे हैं और जो हमारे उसमें लगभग आ रहा है, क्योंकि पानी में थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन होता रहता है, उसमें पता नहीं चलता है। तो रोप एक लिमिट तक नीचे जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर तैरेगी पानी के अंदर। जब तक कि हमने वेट डाला है, नीचे तो सुरंग भी होगा, टनल भी होगा सर। हाँ, दाएं बाएं उसका टनल भी होता है, उसका एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके मोर देन 300 फीट जो है वो टनल का ये पूरा जो है वेल का डेप्थ है, और पानी का लेवल कम से कम जो है 100 फीट इसके বাচিছে অক্সিজেন টক্সিজেন দি কিনা বচাইছে, গতিকে ইয়াতে যে আপোনালোকে কাঠা মানুহ নহয় কিনা আপোনালোকে নাজানি কিনা আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিব, কিহৰ কাৰণে আপোনাক কি লাগে SDRF NDRF নোৱাৰে এইটো কৰিব কাম? পাৰিব পাৰিব কোশিশ কৰিলে পাৰিব, আৰু যদি কোশিশ নকৰে আমি যেনেকৈ জানি আছোঁ যে ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি জানি আছোঁ, ভিতৰত সোমাও যুঁজি কিমান কোনফালে কিমান গৈছে কিমান পানী আছে এটা আমি ক'ব পাৰিম। আমি লেবাৰী কৰোঁ, আৰু ইয়াত যোন লেবাৰ নকৰে সেই আচানক কেনেকৈ ক'ব ছাৰ, ক'ব নোৱাৰে নহয়। সেইকাৰণে আমি কৈছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু ছাৰহঁতক কওক যেনেকৈ হওক ডাঙৰ মিচিং পাতাক, যদি আপোনালোকে গাড়ীত আনিলে বেছি দেৰি হ'ব, হেলিকপ্টাৰ দি হ'লেও আনক, ৰাইজৰ উপকাৰ কৰি আছে, দুখীয়া মানুহ উপকাৰ কৰিছে, আপোনালোকে ভগৱানৰ উপকাৰ ইয়াতকে বেটাৰ কাৰণে কিবা আপুনি চিফ মিনিষ্টাৰক কিবা অনুৰোধ কৰিব নেকি? আমি অনুৰোধ এইটোৱে কৰিছোঁ, মানে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ PMক আমি কৈছোঁ, আমাৰ দুখীয়া মানুহ ওপৰত নয়া বছৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে অলপ সহায় কৰক, আৰু মানে নহ'লে এই মানুহকেইটাতো আন্তিম সংস্কাৰ নাপাব, শাসনো নাপাব, আৰু মানে বহুত এটা মানে দুখ লাগি আছে, মানে এইকাৰণে আমাৰ দুখীয়াসকলে অলপ চাওক, আৰু আপোনালোকে সাজ দিলে চাওক আৰু